Nising bahasa kantikon ya brun bawe channel ni gital video na chakswa. Rupingrang ya video banceng adita meng koborangko kantek take kenang na. Ya video ni skang ba kobor de. NGO ni dalgabarangko remani gemen Garulian State Movement Committee jegalan baksana syuk mijani ko parakang ha aro maman ke ba dalgabarangko aro kepen mandirangko taraken watul Cina dabiani ko nakanga. Yar maman ke ba dalgabarang ni balkarin siech marak jean Garulian State Movement Committee ni acting chairman bonga aro Johnny M arak jan acik dol ni saksa dalgepa aro gepen dalgeparang kubar maha aro ramram mandirang kubar maha yani gemen Garolan State Movement kumutiara jegalani ko takan maksana sugu gijani ko parakang ha aro guamang ko taraken watul Cina dabiani ko ba takang ha menggeben kobor ko knaskana Assam BJP Rebang ba assembly election na mijalo sak chet candidate rangni bimungrang ko paragata ha ya belside Assam BJP 아삼니 다음 르차사 고르톡 시트라오니 다음 소쳇스쿠 시트라오산 수사나 아가낭하 방키 동인급바 다음 콜라치스니 애셈블리 시트랑고데 BJP baksa makrame kam haingpa gepen chonchongpa political party rangna pakwate yomskaha mijalo sakso chet candidate rangni bimungrangko paragataniyo reyangba budpar salo mangmang 콩그레스토니 BJP나 나빠급바 만데니 빔바 나카타 wan 노가우니 록소바 MP 프라디웃 보르로이 와 비나라 디스푸르니 시트코 스카하 아로 사급은 콩그레스토니 나빠급바 제한 콩그레스니 그참 프레시덴 부펜 보라 와반 페브루아리 자우 망망산 콩그레스토니 BJP나 나빠쯤 비나반 비푸리아 시트코 스카하 부펜 보라데 하잘그니 고르크사우니 하잘그니 고르크풍아우나 아삼 콩그레스니 프레시덴 웅아하 디겜나리 양급바 프레브루아리 자우 망망산 BJPO join kajo aruya biaban BJPO seat manaha digemna menggepen ya belsi BJP ni candidate list rangko paragat kebarawni sak ci skude kongresoni rebag parangan unga aro sak ci sara kepen political party rauni rebag paunga yani gemenan BJPO skangoni 동네 kamku kaing gepa manderang giseksai kaunange par티오니 resign kageprang dongaha aro Himanto Biswa Sarma ko kaunange maninge sae independent candidate unge cakatna gebarang ba longen bangaha menggeban kobor ko knaskana Meghalaya ni Chief Minister pa konasangma Meghalaya Governor ko Mijalo Gronga tauroro Garo Hills dong ingpa obostarang ni bidungo agan janape golpo grkani kodakna Meghalaya ni Chief Minister Mijalo Shillong ni Lok Pavano Meghalaya ni Governor CH Bijaya Sankar ko Grongha menggeban kobor ko knaskana Garo Hills Autonomous District Council ni getal Executive Committee Jekon Garo Hills United Alliance ni bimungdona ha mijalo skangpa meeting ko kaha ya meetingo wamang ni chanchianira skangpa separate electoral roll ko tharina aro gnigpara scheduled tribe certificate ko GHADC election no mandatory dakani gmen Rebaingpa session no pas kana ne tikangha menggeban kobor ko knaskana Assam Assembly ni Deputy Speaker Dr. Numal Momen ni bimeng mijalo BJP ni candidate rang ni bimeng ko paragat kebao nado jaha Assam ni achkrangoni aski rungsagata Assam Assembly o nadoi dongingpa gemaha Dr. Numal Momen Karbi Anglong ni Bokajan ST Sito ni ngachem di ba yan fakte bia BJP candidate ni listo bimeng nakacaha ma gepen chanchianirang bina dongama gude akana menca taude Dr. Numal Momen ni palo Karbi Anglong Autonomous Council ni executive member Surjia Rongparna BJP ara tikit ko unskaha menggeban kobor ko knaskana Deputy Speaker Dr. Numal Momen BJP party tikit ko mandak jagen chemoba ya belsi Congress Party West Kualpara ST seat na achek mandeko siokskaha wan Marklin R Marak unga mijalo bini Guwahati chiniri bako constituency ni manderang bina support kagebarang kusiongge mandera air chakswani ko dakangha aro nga ya video guta West Kualpara jol ni achek repeng sekarang na ndaki akana jol naska ancheng uchi yachi dakija apsan jol sanonge ancheng achkrang ni gemen Assam Assembly o agan pana kurang go pana kusolsan onge bina dakrim paude nambat ken ne
angni kumong rumpani ko natna ska. Manggaban kobor ko knaska na, National People's Party ba Assam Assembly election na sakatam candidate rangni bimungrangko parangataha, wa mangara Hablong ST seat na Daniel Langtasa, Chegao ST seat na Ganseng Sangma, aro Mankachar General seat na Aminul Islam ko bimeng mangangha. Yarangsan hiya video ni koborang nisuing basakan tikon matela.